emirimo yo kwetebekaniza zahemukoro yo kwemeka Bishop Musya obureberezi bwa North Ankole yahwire aho mushachi wetu yashira ahashitebe chikuru echo bureberezi yashanga entebekaniza zona zahwire omuyembezi w'ihanga nuwari kuza kuba umugenyi mukuru aha mukorogo Ubu hari kuburayo eshahanche zonka ubureberezi bwa North Ankole bukatunga umureberezi Musya the Bishop elect Alfred Muhozi abebembezi b'amakanisa muri North Ankole basima Bishop Stephen Namanya orukuza kumura izoba ryanyencyakare ahabwebyo ebyakoriro ubureberezi mu myaka 8 n'eceka yahereza Bishop aba bayereko ku Bishop Stephen Namanya abira ryempaji impango y'ubureberezi okurabira umuntu nguka hamwe no kuburengiri kandi nsimaranga Bishop Stephen akatandika umwaka gw'2015 amukwezi kwa 8 hati yashitse imyaka 8 n'icweka akoze imirimo mingi kongera Bishop Muhamuzi atuwira amashomero aburire ngiri obiterane bya buri mwaka no kusima ko kujunwa n'ibindi byone byakozire enguto za korasi ezo kureba ziriye ngondo ibi byona ekanisa y'abana kandi no bumwe bw'abayishemwe bona umureberezi gwitu abahure hamwe n'abakristayo social development, spiritual development, financial development habukwe by'isenta bitungwire eby'imiturande y'abantu yabitungura tremesa makanisa gombekire akubuteka burungi munonga kuyanto myaka 8 kandi Reverend Canon Barire Benon urasaba Deacon warwe mukoma yasima Bishop Stephen Namanya abukwenegeze ntunguko mu makaga bahure abo bureberezi tumusimire nyegesa n'entunguka mbangu iri mu makaga yitunka bakusaye ubureberezi kandi abo muri mu gwa atandikira gukigango cy'ikingiri turebe mu mpango okwatanisa na gavumenti okushikanisa bihereza abakristo n'abakusayi babo hamwe no kubimvura ubutumbinzu byone tusoma kwerekera gwe tumisima munonga atuwerekere nkorakorana yatuwereke tuburengiri kandi yatuwereke ntunguka ayituye n'amatsiko kandi yiturukaya kandi yiturushabaranga muna Bishop elect Muhozi tuija kuba tumuri nyuma tukorana nko kutukozera n'ubu Muhirwe Wilson or member wa synod y'ubureberezi yayiruko kwashemerirwe kandi yayoshabira the Bishop elect Musya Alfred Muhozi kugumiza muno kuburengiri nyowe ko muntu shemereye munongo abo kwakira the Bishop elect now the Bishop of North Ankole wakashatu aho tutekateka ngo umurimo gwengiri yaza kugumizamo aho tutekateka ngo tunguka the right Reverend Stephen Namanya ohumwire yakuza kugumizamo mbere North Ankole tushemereirwe abo kwakira umureberezi witu wakashatu kandi utukunda kandi ututekateka munabona aza gukora umurimo gwengiri no kundo kurabe no kwetengesa abo bureberezi witu nawe nayiza kumaintaininga kandi nayongeraho munonga ukugira ngo ruhanga kwa rubaturinzira nawe yaje kucyobona kugukumura abayine cyangwa cyara kutsigaho ubureberezi bwa North Ankole bukatandika mu mwaka gw'2015 na Emeritus John Muhanguzi mu mwaka gw'2015 yasikirwa Right Reverend Stephen Namanya orukuza kwayo office zo baryanyencyakare obari kugihereza the elect Bishop Alfred Muhozi Aba Sky TV ya Genshonga ndi Job Kato umuri Kiruhura Webare Job Kato ahabwa makorago